ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo FARDC, Wazalendo, FDLR, ingabo za leta y'u Burundi ndetse n'abacancuro bafasha leta ya Kongo mu ntambara bakomeje gukaza ibitero ahantu hatuwe cyane mu bice bigenzurwa n'ihuriro ry'abarwanyi ba AFC M23. Naho igisirikare cy'u Burundi cyahinduye umuyonga ibirindiro bya leta zunze ubumwe za Amerika. Ibyo nibyo nje kukubwira, ndi Benga Oziana, iyi ni QuickTimes News. Wakisabwa no kujya hari subscribe ukayikanda, ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza, tugakomeza kubana. Muhaye ikaze. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse na leta y'u Burundi bakaje ibitero ahantu hatuwe cyane mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba zo mutwe wa AFC M23. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko mwijoro ryo kuwa gatanu, ubwo nijoro ryakeye tariki ya mbere ishyira kuri uyu wa gatandatu tariki ya 2 Gicurasi hagati ya saa 4 na saa 9 n'igice z'ijoro, ihuriro ry'ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zagabye ibitero bikomeye ku gace gatuwe n'abaturage benshi ka Rugezi ko muri komini ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero byagabwe hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze. Lawrence Kanyuka yavuze kandi ko kuri uyu wa gatandatu nanone guhera saa 10 z'igitondo izo ngabo zakomereje ibitero bitarobanura muri teritwari ya Karehe mu duce twa Nyamugari, Kivoka, Rutare, Tuncunguti, Kaboneka, Rubiri na Mutara ndetse no mu nkengero z'utwo duce. Ibitero nabyo byagabwe hakoreshejwe za drone ndetse n'imbunda ziremereye. Ibi bitero byatumye abaturage benshi bahaburira ubuzima, kwangirika kw'ibikorwa remezo ndetse no kwimurwa kw'abaturage benshi ku gahato. Nkuko Lawrence Kanyuka yakomeje abitangaza, mu guhangana n'ibikorwa by'ubwicanyi umutwe wa AFC M23 wongeye gushimangira ko wiyemeje kurinda no kurengera ubuzima bw'abaturage b'inzirakarengane. FARDC yakaje ibitero Matware ya M23 nyuma y'iminsi mike impande zombi zivuriye mu biganiro byabereye mu mujyi wa Montreal wo mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ni biganiro impande zombi zumvikanye gutanga henge ndetse AFC M23 ishyirwa mu rwego rushinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'ako gahenge. Ese cyo kwibaza niba ingabo za leta ya Kinshasa zikomeje ibitero mu matware y'umutwe wa AFC M23 mu gihe cy'iminsi itari myinshi, ko ni iminsi itaragera kuri 15 bavuye mu biganiro i Montreal mu gihugu cy'Ubusuwisi. Nyamara kuva umunsi basinyeho ibiganiro basinyeho amasezerano tariki ya 17 kuri tariki ya 18 tariki ya 18 AFC M23 ese isohora itangazo ivuga ko leta n'ubundi ya Kinshasa yamaze kuba yongera kugaba ibitero mu bice bituwe cyane n'abasivile. Nyamara mu gihe mu mategeko mpuzamahanga cyangwa se amabwiriza mpuzamahanga areba ibihe by'intambara ateganya ko umusivile udafite aho ahuriye n'intambara nta ngaruka agomba kugirwa n'intambara. Intambara igomba hagati y'abasirikare n'abandi ubwo mitwe ihanganye, kuko binavugwa ko abasirikare bo mu mitwe badahanganye cyane n'ubutegetsi cyangwa se batari mu mande zihanganye, cyangwa se umusirikare wamanitse amaboko mu gihe cy'intambara nawe niyemerewe kugirwaho ingaruka n'iyo ntambara, umutekano we urabungwabungwa. None hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kugaragara ko leta ya Kinshasa ikomeje kugaba ibitero byibasira abasivile. Muri bukari nicya ahitanye Lawrence Kanyuka Wiringoma nagari Lawrence Kanyuka muranyihanganira. Muri buka icya ahitanye Aline Buisset, umufaransa kazi wari uri mu muryango mpuzamahanga ushinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu, mba ndi kwibuka neza. N'ibindi bitero bigenda AFC M23 igenda igaragaza ko biri kugabwana leta ya Kinshasa nyamara mu gihe binyuranye n'amategeko.
icyo biri kugaragaza nuko inzira y'amahoro cyangwa se inzira y'ibiganiro ntacyo itanga hagati y'umutwe warwanye ba AFC M23 ndetse n'ubundi ni leta ya Kinshasa. AFC M23 ku munsi w'ejo nibwo yatangaje ko AFC M23 itazasubira inyuma, ndavuga umuhuzabikorwa w'ibya gisirikare mu mutwe mw'ihuriro ry'abarwanyi ba AFC M23 Major General Sultani Makenga. Kuri ubu icyo dushobora kubona noneho dushobora kubona imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'umutwe w'abarwanyi ba AFC M23 uko ubwo nta mahuriro yose ko ingabo za leta mo irarwana. Ihuriro ry'ingabo za leta zirimo abawazarendo, FDLR, hakazamo leta y'u Burundi ubwo na FRDC ndetse n'ihuriro ry'abarwanyi nyine ba AFC M23 harimo iriya MRD twirwaneho ndetse n'iyi M23. Noneho ikindi nuko n'amasezerano yagiye asinwa ayariyo yose leta ya Kinshasa yagiye iyica. Ndabivuga gutyo kuko n'amasezerano basinyanye na leta y'u Rwanda yo gukuraho burundu umutwe w'abarwanyi ba FDLR biganjemo abasize bakoze genocide mu Rwanda. Ibyo barabyemeye amasezerano y'i Washington, ariko leta ya Kinshasa ntacyo yigeze ibikoraho. Ko muribuka bigeze kuvuga ngo bagiye gutangira icyo gikorwa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungire ahita avuga ati ubanza baba babonekewe nono. Ubwo no gutegereza tukareba. Gusa ikintu neguje mbona gishobora kuba kigiye kuba kitari kizano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku mutekano wa Afrika muri rusange, nuko imirwano ishobora kongera gukara hari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, tukabona na M23 none yo igaba ibitero ikaba yafata n'uduce duto kuko leta ya Kinshasa ikomeje kugaragaza ko inzira y'ibiganiro cyangwa se inzira y'amahoro bitari gukunda. Ubwo byose ni ibyitezwe bitewe n'ibi bitero leta ya Kinshasa ikomeje kugaba ku mutwe w'abarwanyi ba AFC M23 ndetse n'abaturage ba civile batuye mu bice bagenzura. Aho kuva intambara ya Iran na leta zunze ubumwe za Amerika yatangira, Iran imaze kwangiza ibirindiro bya Amerika 16 biri mu bihugu 8, aho bimwe muri ibyo byahindutse umuyonga ku buryo bitakongera gukoreshwa. Ibi ni ibyavuye mu icukumbura ryakozwe na CNN rigaragaza ko ibyinshi muri ibyo birindiro byari ibyibanze Amerika yari ifite mu kigobe cy'Abarabu cyangwa se Arabian Peninsula. CNN igaragaza ko Iran yagiye itera ibi birindiro yototera kwangiza uburyo bw'itumanaho bwa leta zunze ubumwe za Amerika, radari n'ahabikwa indege z'ikigobe cy'Abarabu Arabian Peninsula. CNN igaragaza ko Iran yagiye itera ibi birindiro yototera n'undi kwangiza uburyo bw'itumanaho nk'uko narimbi kubwiye. Mu bikoresho byangijwe harimo indege ya Boeing S3 Century ibarirwa nibura miliyoni 500 z'amadolari ya leta zunze ubumwe za Amerika. Umunyamakuru wakoze iri cukumbura Tamari Hiblawi yavuze ko mu biganiro bagiranye n'abantu barenga barebaga ibi bikorwa byangirika, bemeje ko Iran yagabye ibitero bikomeye cyane. Uyu munyamakuru mu nkuru ye yavuze ko bamubwiye ko babonye ibitero bikomeye kurenza ibyo bahuye nabyo muri Iraq ndetse na Afghanistan. Akomeza avuga ko hashingiye ku makuru ya Minisiteri y'Intambara ya Amerika Pentagon, Amerika yakuye abasirikare bayo barenga 90% mu myanya bariho muri iyi ntambara ku mpamvu z'umutekano muke. Intambara ya Amerika, Israel na Iran yatangiye kwa 28 Gashyantare 2026 ubwo Amerika yagabaga ibitero muri Iran byasize bitanye umuyobozi w'ikirenga w'Iran Ayatollah Ali Khamenei. Imwe mu ngaruka zikomeye zatewe n'iyi ntambara ni ifungwa ry'inzira ya Hormuz inyura 20% by'ibikomoka kuri peteroli byoherezwa ku isi yose yafunzwe na Iran. Ni Bengoziana in the QuickTimes News. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana muri gahunda zitandukanye za The QuickTimes News. Ndabashimiye, amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane namwe, gahunda za The QuickTimes News zikomeze zibanogere.